100 by 100 to itu bikri হৈ যায় যে 2-3 lakhs to apni tig gas kati kina bikri kora dibi pai jabo. Hi guys, road attached de mati bikri kora apni ge ajibi share guli mun ase ura village te thakyo de ura village laga main gate bazar mande bazar thakado tate ase tate pra yate pungche bole 7 minutes isna lage aru ifale side te saise bole do itu rasta do vidima jabo de yate pra vidima pungche bole 4-5 minutes te vidima pungche jabo aru konyonia laga dangor church prayer center ekta bi yate banai ase de konyonia kohima te thaka wala de yate banai ase ekta aru itu 3 biga mati bikri kori ase de to moi apni ge eta dikhai dibo aru rate bi apni ge janai dibo de apni ani tu mati luise bole tig gas bi apni hala hoi jabo aru tig gas size khan bi bishi dangor dangor ase ini nearly yate owner han pra kodu 2-3 lakhs to apni tig gas kati kina bikri kora dibi pai jabo aru nijor tokta banawole mun ase bole bi itu bi parabo de apni to lab ase apni man loss bi no and mati la size tu koisina approach road sob te digina ase de aru apni jita logo itu under village council de hai apni la pata bi village council la banai na apni ge di de yate start ase mati du and approach road bi pai jabo de apni approach road bi sob ifale nijor laga mati de gusi bole karne sob rasta han bi banai digina ase malik khan bra itu size yate 3 biga thakibo mati itu han approach road ase de dangor ase aru ifalen bi sob approach road banai digina ase de itu ane apni han kinise gule do apni han karne ko problem no hobo diktar no hobo and ifale side yate ra 100 by 100 to itu bikri hoi jai de ifale side to bikri hoi jai ite ifale side khan de bachi gina ase to apni han luise gule do tig gas khan bi itu apni han lo hoi jabo de tig gas bishi ase tig gas ekla bra bi yate apni han 2-3 lakhs to pai jabo aram se aru tig la size khan bi bishi dangor ase chutu noe to itu pura mati do apni han logole mun ase bole do itu bikri kori ase along with tig gas koina itu area han do apni ge dikhai di ase de itu road attach laga osore thaka do itu rate ase 140 negotiable beach te ho 130 aru last laga do 120 enia thakibo de mati bikri kora last rate tu itu moi apni ge janai di ase malik la contact number screen de olai ase de so that's all with the video thank you so much